بله تماشاوان نیجا گوتوبش هینا دوی چارچوبه ده دنابر عالیین سیاسیین ترکیه ده لسر پیواجوی تینکرن هینا ناوک جیله نهاتیه دانین کرد جالی خواب تایبتی دم پارتی دبیجن پیواجویا آشتی و چار سریا دموکراتیک لی دولت دستلات دبیجه پیواجویا به ترور کرنا ترکیه یعنی پیواجویا به چک کرنا پککیجی تێگوتن جالیێ هەنێک کەسان بە ئەمێ بنێڕن کا پسپۆرێ زانستên سیاسی برێز حەمید بۆزارسلان پرۆفەسۆر دکتۆر حەمید بۆزارسلان divê derbarê de çi dibêje ew niha ji parî sêlgel me ye lêkolînan li ser rojhilata navîn hereketên siyasî û pirsa Kurd dike mamoste dem baş dem baş Ez dixwazim ji danîna çekan dest pê bikim PKK gavek avêt grûpekê çekên xwedanîn dibêjin wê bi temamî jî deynin. Danîna çekan rê li ber çareserkirina pirsa Kurdan li Tirkiye vedike gelo? Dibe ku gavek be tenê bi serê xwe têr nake ji ber ku Tirkiyeyê problemekî pir mezin heye ew zî ew e ku hebûna pirsa Kurdan nayê qebûl kirin. Kurd wek grûpekî kolektif nayê qebûl kirin. Watekema reva godariya devletê dike ya rejimê dike sê tişt derdikevin meydanê pêşîn mesela Kurdan wek meselekê terorê te qebûl kirin em hemû zanîn ki hem li Kurdistana Bakur hem Kurdistana Başûr hem jî Rojava û Rojhilat de mesela Kurdan pirsa Kurdan bu 100 sal heye ev ya ne meselekê terorê li berê rejim dixwaze pêşî her tiştî de ev ê weke meselekê terorê nîşan bide di duan rejim dibêje ku mesela Kurdan eğer hebe meseleki emperyalizmeye yani siyonizmeye emperyalizm û siyonizm Kurdan manipüle dikin ev ya zî tiştekî rast ne ew û Bakur da zanan dîroka Bakur ew nîşan dide dîroka Başûr jî ew nîşan dide yani bu 100 sale mücadelekê Kurdan heye şerekê Kurdan heye ev şerê ji bo naskirina Kurdan heye ji bo ke Kurd bê qebûl kirin bê naskirin û mesela siyan ew bu çendek destkefe meydanê mesela ümmete ki Kurd, Türk و Arap hemi Müslümanın و jbe ve kezi gere bir işine vudu. Evyazi nagişin yani marın kare mesela Kur'an biyazi kabul bida fhem kırın. Jber ku mesela Kur'an ne mesela İslam'e ne mesela dine ne mesela oğlu yazı mesela mesele ki ümmetin ne mesela Kur'an mesela hebuneye kabul hebuna van gere be kabul kırın. O servan her si bavetan da bavarım devlet yani rejim gavik navejin. Lebede bu ki PKK ke pişteki çekat işte çekamber bida o o gotinin deme gerek başın gotinin deme jibo Türkiye'de gerek başın jibo Kurdistan jibo ku ev bejim ku mesela Kurdan peşe her çeşitli mesele ki demokrasiye o hal kırına çareser kırına mesela Kurdan Türkiye o demokratik buna Türkiye ve hevde gredayne. Yani bu ki duyardı heni gav ben habetin. بله دکتر یعنی گلوی ترکیه آماده به پشتی دانینا چکان مافی کردان دا آستا دستوری ده ناس بکه ایدی دستور که نوره نویساندن کرد جیده ده بین ناسکرین وکه کرد بناسنامه اخواه آماده یجوه کره؟ اما اوی هی نزانین Türkiye İro'yu ne amade rejime İro'yu ne amade rejime sibede amade bebe yan ne be emevi nizanin tene kase ke marif dibine nava civatta bavarım gerek ekane yani nava civatta hendi mesela Kur'an te kabul kırın kısmı ke mazine Türkazi hendi dibijin ke mesela teröre ne mesela tene teröreye او دوباره که نابینا پارتیان سیاسی ده که پشت که CHP پشکرتیه بکه و پروسس بکه دوباره که دوی ده زیگاوک به هاوتن تنی ام نزانین yani سبب پشت demede de çibi be emeği nizanin 2013 2014 da Erdoğan hebuna parta Kurdan hebuna Kurdan kabul kırbun tene salek başı medit li Kurdistan'ı periyodeki nod despekir ev periyod خرابکردنا باجاران بون خرابکردنا گوندان بون پریودی که گلک بهتم بوج به کردان نه تنه لترکی روجاوا دازی yani İro tişte ki Erdoğan da bizi sibekare ve gere servantıştan siyasete kedin kabul ke emevi nizanin hem. Liberi göre 2004'dan 2005'dan periyot pariki gevriye peşin eve ku Kurdistan'a Bakur Serokin Kurdistan'a Bakur roleki medyatör leyzin Amerika bir şekilde meydaneye
دبو که ترکیه yani abule Türkiye gelip xarabe dibو که bu heni tiştan karbon gazek bazıcım tene yani evi eme peşe demedi zampil iyi razın zanım. بله دکتر من هناك هف بيفين وين بريجي خندن إيرو هند هف بيفين كده دبيجن پرسا سرکیه ترکیه نه پرسا پرچبونه لی پرسا وکهویه و دمه و چاوا کاربه پرسا کردان چاره سر بکه اگر کردان وکه هم ولاتی وکهف قبول نکه او توی معنی که پرسا کردان ده چاره سر نبه eğer yekiti ve azatiye Kurdan kabul ne kırın ve çamar nukare beji ki pırsa Kurdan da be hal kırın. Ciber ku eğer Kurdan da beji muzi Türk'ün ve ekme Müslümanın ve çamar pırsa kevetine yani ev tevmani ku pırsa Kurdan da nukare be hal kırın. Duyali de gere mar pır dikkat be و باورم که دمزی و بشکل که گشتی جواتا کردیزی اویت زانن هنی انتلیکتلی ترکسی زانن اوی هنی سیاستکار ترکسی زانن برای نکاری تنه بیجی دفش چکان بردن و هندی ببن وەکمە ببن ترک وەکمە ببن مسلمان تەمام و کوردن تەنێ وەک گروپێکی کۆلکتیف قبول ناکرد ئەvê di çareser nekan mesela Kurdan evî herkes zane ne tenê li Türkiye yani Rojava da sankiye Rojava da sankiye mesela Kurdên Iraqê Kurdên Başûr bi şeklekê bu wextekî pir mezin sankî bûn yani mesela ne tenê mesela Türkiye mesela Kurdistanê yani Rojava navînde gere hem her devletê de hebûna Kurdan bê qebûl kirin hem zî bêke sînoran em ji ortê rakîn hebûna Kurdan li Kurdistanê bê qebûl kirin hê wek min got yani em ê wî nizanin de dewlet ya zî rejim di çi bike sibê em ê wî nizanin tenê hê gelek gav mane. بله دکتر حتی نها جواکا کرد جی به همو دنگ و رنگین خواه نبوی آلیه کی وان دانوستندن امراستی دنابر عبدالله جلان و دولت ده لسر چکتانین و بلافکرنا پکه که دانوستندنه که و پیواجو پشتی چکتانینا پکه که راوسته گلوب دیتناوه یان و ببه پیواجو یا چاره سرکرنا پرسا کرد Ez ê wî nizanim yani ji bo wî em gere pisekinin yani peşedem dijmere çi şeyine çi nîşan bide. Li berê qaseke me fêm dika civata Kurdistanê de hendî herkes zane ku wexta çekan derbas bû. Wexta çekan salên şestî bûn, salên heftî bûn. Îro Kurdistanekî dinane, bajarên Kurdan hene mesela sî çil sal berê sedî heftî û pêncê Kurdistanê gundî bûn. Îro sedî û heftî û pênc bajarî ye. Civatekî sivîl Kurdistanê heye. Partiyên Kurdan hene yani du aliyê de bawerim heye ama herkes zane ku wexta çekan derbas bû û ji wexteke me dîroka 10 salên dawî dibîne PKK aliyê eskerî de li Tirkiyeyê de faaliyetekî wî tune bûn yani PKK piranî li jêrê Kurdistanê bûn henî kampê wî hebûn henî cî wî hebûn tenê li Kurdistanê bixwe Kurdistana Tirkiye bixwe faaliyetekî wî tune bûn yani du alî de bawerim nava civata Kurd de hêviyek heye û rast e û evî rast dibêjin îro nabeyna Öcalan û devletê de ye tenê wexteke me li civata Kurd dibîne duyê de gelek münaqaşe tê kirin dem ne PKK ye dem partiyekî dinan e nava demê de gelek hereket hene gelek fikir hene dem gelek dinamîk e îro û civata Kurd gelek dinamîk e evê ne dinamîk e civata Tirk e yani di nava civata Tirk de çi qewime nava civata Tirk de hêviyek hebû ku ev mesele ser bingehê hêvîtî yekîtiyê bê hel kirin em wan tiştan hê nizanîn tenê pêwîstiya me bi pedagojiyê heye yani ke dem rolekî pedagojîk bileyze ke dem ne tenê bi Kurdan re qise bike ne tenê bi dewletê re qise bike tenê bi Tirkan re zî qise bike û pedagojiyek pêşniyar bike ew tiştekî muhîm e ji bo pêşê deme. بله دکتر تبخواجی بحث کرد کرد ناوا خود دوی چپکن تبحثا جواکا سیویل یا کردستان کر پارتین کردی کر دوی آماده کاریه که چاوا بکن اوالی او کرد ننیزی کی پک کیجی چاوا کارم ببن بشک جوی پیواجوی او برف پیش ببن یعنی تیخن ریا کوبه جارسریا پرسا کرد او ketm pê wate kemar mezet ke mesela hikûmeta Kurdistanê ne nêzîkî PKK'ye tenê em zanin ke hikûmeta Kurdistanê rolekî gelek mezin dileyze Kurdistana başûr da civatekî sivîl heye ew dî gelek rolekî mezin dileyzin Rojava tewrek navayda ye hûn rast dibêjin
حركات الكرد يعني جبهة كرد تاني بككنا يعني حركات الكرد دي جبهة كرد دي راستي جالك برو آلية بر برانجة وأورانجة ده خو إيراني شامبدن وك بتورك كردستان جيرين كتير مسألة سر مسألة سكنة توازن نابين كرد نابين PKK نابين روجافي ودولة تركيا ده مدياسيونك شيء أو نشان ده كجبهة كرد بشكل كجشتي جالك أكتيفه ne tenê li Tirkiye tenê bi şeklekî giştî gelek aktiv e ew hendî meriv gere bibîne peşê devê de münaqeşe gere zêde bibin dîtin û hevpeyvîn gerek zêde bibin ne tenê dengek derkeve dengên din zî derkevin duyarî de bawerim yani Kurd gerek ji paş dîroka xwe gerek ders sendin بله dîroka دکتۆر ببوره روشا روجاوا دکاره باندوره که چاوال وی پیواجوی بکه اگر لروجاوا دنابرا ریوبریا خسر و شامه ده انجام اگه هفدیتن و دان و ستندنان درنکه و روش آلوز ببه و لباکور پیواجو تیک بچه گلو؟ ew tehlikeke mezin e ew xetareke mezin e و باورم دوی ده gerek mühime ku nabena Rojava û Şamê da ittifaqek beşê kirin yani peymanek be hazır kirin ku mesela Kurd li Suriye bir işe çareseriye. Emekî bir venekin yani İro Erdoğan nasyonalizma Türkçe terk nekiriye. MHP nasyonalizma Türkçe nasyonalizma Türk ve neketiye. Almanca wana dawîn ew ku Rojava nemîne teorik nemîne Armanca wana dudan Emewî dizanibin hebûna başûr zî pira qasakê xweşinan salên 2000 de dijî gelek dijî başûr derketin yani gerek alî diplomasî de gerek tişt gerek bê çêkirin بله tenê ew rast bijin eğer sibê Rojavayê de problemekê mezin derkeve ew diboke li Tirkiye zî bû be tehlikekê mezin ji ber Kurdan. بله دکتۆر پرسا داویژی برال سەر نەبوونا گەڕانتۆر یانجی چاودێرەکی دەرڤە بە لەسەر vê pêvajoyê çi saziyeke navdewletî be çi dewletek be weke çavdêr di vê pêvajoyê de nînin gelo ev yek metirsiyê li ser pêvajoyê çê nake çima bi israr naxwazin aliyekî çavdêr li derve hebe ji ber ku hebûna pirsa Kurdan qebûl nakin em ew îcar kedin zî bila bîra me de be îro ji bo Erdogan zî ji bo başçerî zî mesela Kurdan wek meselekê millî tune ye û loma zî hebûnekê dewletekê din qebûl nakin dibêjin hakimiyeta Tirkiyeyê diya mesela ümmetê ye mesela biratiya ümmetê ye tenê hebûna mesela Kurdan hê natiye qebûl kirin û ev ya bawerim tirsa meztirin nasirên Tirkiyeyê de îro ew e gerek Türkiye hebûna mesela Kurdî wek meselekî millî wek dozekî millî qebûl bike em hê negîşte wê qwanaxe بله گلکی سپاس برز پروفسور دکتر حمید بوزارسلان پسپور زانستین سیاسی توش پاریس میوان مبوزور زور سپاس